ایوار باش کردستان ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا ام ایشاف برنامه تایبت بورنه هون بخیراتن چارپل مدیا تماشاوانین هجا سرهلدانین لروجلات کردستانی پشتی کشتنا کچا کرد جینا امینی سلطنت جمهوری اسلامی ایرانی دهجینه بویرین کشتنا کچا کرد جینا امینی یا د 13 ایران ده ل تهران بو چروسکک یا آگری سرهلدانا گل کرد لهمبر دولت هوو یا ایرانی لسر داخوازا ناوندا هفکاریا هیزن کردستانی گل کردستانی داکتن کچه و کولانان دکانین خواگرتن آگری سرهلدانه گش کرن علاوه سری هلدانا لهمبر دیکتاتوریا کفناره یا جمهوری اسلامی گهشت سرانسر ایرانه رژیما کفنه پرست یا ایرانه که همو مافی مروف پروری دور جبو پیشی لهمبر سرهلدانه گلی روجلات کردستان بگیره بره سلاحین خواه سپارت گرسیا گل هجمارا کشتیان گهشتیه نیزی صدی هجمارا گرتیان به هزاران تیجمارتن تورا اینترنت و سوسیال مدیا لسرانسر روجلات هاتیه خود کرن دنگ مدیای هاتیه تمساندن بسدان روجنموان ده هجرین گرتیگه هاندنه دروج بره هزین ایرانه بدرونر و مشکان بره بارگهن پارتیین سیاسیین کردستان ایران و پنابرین و کل باجار کوی و سلیمانیه نه کرن آرمانج لگور آگاهدارین خشکو براین میین روجلات ده انجام ایریشان ده شهید و بریندار هنه ده ناف شهیدان ده جنکه که دو جانی نهمهی بو جیه بو بری عملیات زاروکاوی هات خلاص کرن لی مخابن او ببکا یک روژی جی شهید کتیه دنیا روجاوا به بیانا و د مدیا خود پیشگیری دیده گل کردستان و ایرانه لی مخابن د سری د ترکیه سوریه روسیا و چین گوه و چاوی خواه گرتنه دبیجن امنه دبینن و نجی دبهیسن بله تماشاوانین هجا سرهلدانا پروتستو یا کشتنا کچا کرد جینا آمینی بویه سرهلدانا همو زورداری همو تنکرنا مافین مرواتیه تایبت لروجلات کردستانی لی رژیم زوردار یا جمهوری اسلامی یا ایران بره ایریش خوین تند دایا سرگل کردستانی هر سوان یا لهمبر گل کرد و ایریشنوان د ناف سینور ایران ده نامینه به دورنر و موشکن ایریشی بارگهین پنابر و هیزن کردستان روجلات جدیکن جو آلیه دن ایران به پروپاگاندای خویا لهمبر گل کرد دخوازه جو خلق ایران ره کردان وک ناف نشان خطریه پرچکرنا ایران جی نشان بده جمهوریت اسلامی ایران د 40 سال بهری ده تنه مرن işkence ظلم زورداری کونه پرستی به عدالتی آنیه هر به گمان پارا هری مزن یا ور زورداریا جمهوریت ایران جی لگل کرد بویه گل کرد جیایه لی ایران تکز جی جوی ظلمه به پار نمایه بله تماشاوانین هجا جبو شرمزار کرنا رژیم ایرانی یا نمرواتی و پیشگیری راپرینا روجلات کردستان وک ما گوت لهاویردور اوروپا میتینگ و خپیشاندان لدار دکوین د سوسیال مدیا ده پیشگیری یک مزن جبو سرهلدانا روجلات کردستان هیا گروپک جن جی بناو آزادی جبو کمپانیا ویدیویان لهفدو کم بونه و جبو پیشگیری ویدیو تومار کرنه به سلوگانا دبیجن ام جکیجان باجاری و جکیجا هرمی کردستان نه و به سلوگانا ام پیشگیری روجلات کردستان دکن کشتنا کچا کرد جینا امینی شرمزار دکن جن جیان آزادی و سرخوابون به وی سلوگانه کمپانیاک ویدیویا دست بکرنه و دوشین المجیوک چارپل مدیا خواست ام پیشگیری وان بکن و وی کمپانیای وان بوشینن نهاجی ده جی کمیته آماده کاریا برهف کرنا وان ویدیویا اوی کمپانیای الاستودیوی دمیوانی مهنه برز خناف حاجو و برز نجاح هیوو بله هم بخیر هاتن تساق به هر بجی دنگه متی تا روزا خان بله سرچاوا خوشکا خناف تج آلمانیا باشدار دبی ازانم تی درباسی سمینره که ببه مثل بردریه و گرتیه ام دخوازن هناك آگاهداری بدیم سروی کمپانیای و سروی خباتی
ئەسلاوەکە گەرم بەری هەر بەرنامە چارپەرە ڕێ دکم ڕاستی گو بێ وەستان کەتیا بجۆشێکی بەهێزەکی دەربارەی vê bûyerê ez gelekî pê kêfxweşim rastî pêwîstî pê nîne em rêcîma Eyranê wan hebê nezman hemî te got kampanyeka halo yanî hindik lê rindik hatiye dane hev cihê dilşanaziyê ye hinek piştgiriyê bidê wa insanî got îro agir dene li wê derê yanî hinekî dilê wa xweş bibe li vê derê ku em nîşanî wa din em me ew ji bîr nekirina براستی کرد دیاسپورا وەکە بینێ رابوونە سەر پیالێ مخابین divê em birastî jî sê gava li berî dijminê xwe yanî pêşiya wî bin heta ku em karibin Kurdistanê û miletê xwe ji vê eziyetê rizgar bikin. Belê gelek spas xunavxan em zêde te negirin mala va bi te jî xwe vîdeo ji me te weşandî şandiye em spasiya te dikin û dê karê te de serkeftinê dixwazin. gelek spas rastî îro ez ne serxwe jî li îro ahengeke ji aliyê civata Kurd ve hatiye çêkirin li Bonê û gelek insanî hêja hatine vexwendin û di nav wa de jî mirovekî Alman profesör û hem rojnamevan Guido Steinberg ji bo xatirî wî jî bêtir ez hatim ji ber ku ew zanê girêka pirsgirêka Kurd hem di rojhilata navîn de hem cîhanê de çawatê yanî ji hev vekirin. Ez ji we re dixwazim her bijî keça Kurdî hêja roza her bijî çarpel. Gelek spas baş bo te jî serkeftin. Belê temaşevanên hêja birêz Necahevo jî em li hinek vîdeo temaşe bikin û em berdewam bikin. Ez ji Rojavayê Kurdistanê me serhildana jinên Kurd li Rojhilatê Kurdistanê pîroz dikim herwiha kuştina birengê hovana ya jîna keça Kurd şermezar dikim jin jiyan azadî serxwebûn ji bo Kurd û Kurdistanê. Ez Yisra Zibêrim ji Kurdistana Rojava me piştgiriya şoreşa Kurdistana Rojhilat dikim kuştina jina Kurd jîna Emînî şermezar dikim jin jiyan azadî. Ez Ferha Xelîlim ji bajarê Qamişlo ji Rojavayê Kurdistanê ez pêşgiriya şoreşa Rojhilatê Kurdistanê dikim û kuştina jîna Emînî şermezar dikim bi destê polîsê Eyranê û dibêjim jin jiyan azadî serxwebûn. Roj baş, ez Rojavayê Kurdistanê me li bajarê Tirbispiyê ez kuştina jina Zîna Emîna şermezar dikim ez piştgiriya şoreşgera Kurdê Rojhilat dikim bijî Kurd û Kurdistan jin jiyan azadî. Roj baş, ez mehoşim ji Amûdê me ji Rojavayê Kurdistanê me ez îro piştgiriya şoreşa Rojhilatê Kurdistanê dikim û ez kuştina jina Kurdî hêja jîna Emînî şermezar dikim û dengê bilind bi hevala re ez dibêjim jin jiyan azadî serxwebûn jin jiyan azadî serxwebûn. Roj baş, ez hêvî me ez Qamişlo me ji Rojavayê Kurdistanîm îro ez piştgirtiya şoreşa Rojhilatê Kurdistanê dikim û kuştina jina Kurdî hêja û delal jîna Emînî şermezar dikim bijî jin jiyan azadî serxwebûn. Roj baş, navê min Neğem Dirêye ji Amûdê me ji Kurdistana Rojava me ez piştgirtiya şoreşa Rojhilata Kurdistanê dikim û kuştina keça Kurd jîna Emînî şermezar dikim û dengekî bi hev re jin jiyan azadî serxwebûn. Ez jineke ji Rojavayê Kurdistanê me ez piştgirtiya şoreşa Rojhilat dikim û ez kuştina jina hêja jîna Emînî şermezar dikim jin jiyan azadî serkeftin. Ez jinekim ji Rojavayê Kurdistanê me ji bajarê Tirbispiyê me ez kuştina jîna Emînî şermezar dikim ez piştgiriya şoreşa Kurdê Rojhilat dikim her berdewam bin heta dikine heqekî xwe bijî Kurd jin jiyan azadî. Dem baş, dilxwaz hemû ji bajarê Qamişlo ji
كردستان روجاوا از کشتنا ویجنا هیجا ویکچا هیجا جین امینی شرمزار دکم از پشتگرتیا سرهلدانا کردی ایرانی دکم بيجي كردستان بيجي آزادي بمردج من ایوار باش از عیشه ما اشقام شلوما روش آوای کردستانی ما از پشتگیریا شورشا روجهلاتا کردستانی دکم و کشتنا جنا هیجای کرد جینا امینی شرمزار دکم جن جیان آزادی سرخوابون سلاو و ریز از عفرین ما روجاوای کردستانی ما از پشتگیریا شورشا روجهلاتا کردستانی دکم کشتنا کچا کرد جینا امینی شرمزار دکم جن جیان آزادی سرخوابون سلاو و ریز از پیشگیریا شورشا روجهلات کردستان دکم و کشتنا جینا امینی شرمزار دکم جن جیان آزادی سرخوابون از نجاح حیبوما شقامشلو روج آوای کردستانی پیشگیریا شورشا روجهلاتا کردستانی دکم هروها کشتنا جنا کرد جینا امینی شرمزار دکم جن جیان آزادی سرخوابون روز باش اشتر بسپی ماج روجاوای کردستانی از ایرو پشتگرتیا شورشا روجهلات کم و هروها کشتنا جنا کردی هیجا جینا امینی شرمزار دکم جن جیان آزادی سرخوابون بله وانا هناك جي فيديوهي كو هاتنا تومار كرين و امنا بلافتكن برز نجاح هيفو هناكي بحث بكن اف كامبانيا كهنجي چاوا دست بكر و چما و زحمتي ويچبون و انا هذا چه روشه دايم بله ایوار باش هیویدارم و باش بن سری ملت کرد ساغ به سری ملت کردستان روجهلات بوا قربانی هیجا ساغ به جن جیان آزادی سرخوابون کمپانیک برحکی گرم لگل گلک جنین هیجا لدیاسپورا دست بیکر و هروها باندوراوی الولات جی باندوراوی کمپانی گها حتا ولات کمپانیا مهات برنگکی هواری بو ایرو ام پشگیریا ویرا پرینا بو ایرو لکردستان روجهلات دبی هروها جهه غمگینیه بو ایرو ام وکا کومل جنا فدراسيون هروها جنه الولات جو ايجو دقرك تحليه دنا اف هاتا واتكي جو ايرو دس درجايك دس بيكي سر كياني جني وكا انسان هات هروها دانا خياني جو ايرو اف جن دانا بر بشعبي خوش برجو تاني جبرجو جنكا كردبو اف هاتا واتكي جو ريجيما ايراني بردوام بو دفاع دس درجايي جو حتى جوها لكردستان باشور جوديت وزاروكي لدبستانا بتش هواري بتش ترصي بومباران بونا جو لكردستان بو او جي تيواتكي واف حكومتا ايراني اف ريجيما فاشست ددي خياني جو ايرو همبري كردا دسكني وهمبري ما فيوا جبر في كيما خوس ام في كامباني ام اواكن ام جنن كردستانينا منافي كامبانيا خوكر ازادي وكا برنگكي ما خوس گودنگي جنا هروها بگهيج برگو تجنيا بيشي سر گياني جنا شهيد بو بله گلک سپاس زحمتیکم کرنا وان ویدیوهانا چبون نجا و چا برهف کر مثلا سلوگانی و گوتناوی و چخص دم دا برخوش بکن برهف بکم روزا خان هروها تجي د كوميتي داي تجي مرا آمداي وجهه سربلندايي گوجنكا باكوري همبري از بيجم تهمبري دنياكي رولاتا گلكي خورتبو گلکا دیز گو پرانیه ویدیو برای ام ویجی شروع بکن مثلا روش آوا
تێواتەکەی مەتە حساب نەکرد بەلکی تە بهترین ڤیدیۆ گوتەدا هەف حەمژ ڕۆژ ئاوا بوون وتە کەسێک ژ کوردستانە باکووری ئەف تشمە نەدا بەر بچعبێخوا مە هەر کوردستانە ڕۆژهلات هەر هەواری مەدا پێشیاخوا ژبەر vەیەکی ئەم ژن gelekî azadiya me her wiha dîmokratiyeteke xweşid nav me de hebû got îro em va vîdyoa me weke ew jî derfeta di dema du roja de me grûpek çêkir ji bo mesela pêşindane ji bo slogana ji bo got ev sloganı biyek deng bin biyek helwest ev jinê hêja derkevin ser ragihandinê ji bo dengê me bi xurtayî bigihêraya giştî û her wiha bibe weke sloganek got em li kola nabêjin û me dî rengekî gelekî xweş bû û te dît Rozexan bê çi jin bi rengekî gelekî zû û bi rengekî gelekî bihêz got ev vîdyo hazir kirin tiştekî dî jî pêwîst e got ez bêjim girêdana me kampanya azadî bi ti cîhetekê nîne ti cîheteke siyasî nîne em karekî her wiha rêxistinî em fermîne her yek ji me jinê got amade ne divê kampanyayê lê bi rengekî siyasî em bandora vî karê me çi bandoreke siyasî li me nîne lê gava hinek bi vî rengî jî dibêjin em karim dengekî xurt bêjin em bêheke gunehê me got em Kurdin gunehekî gelekî xweş e. بله gelek spas em li vîdyoyê din jî temaşe bikin baş şek din jî vîdyoya heye belê Roj baş navê min Cemîla ye Cemîla Hesan ji bajarê Kovanê ji Rojavayê Kurdistanê ez pêşgiriya şoreşa Rojhilatê Kurdistanê dikim û kuştina milletê Kurd şermezar dikim em hemî jiyan emînî ne jiyan emînî namere bijî Kurdistan Ez Cafrînê me ji Rojavayê Kurdistanê me ez piştgiriyê şoreşa Rojhilatê Kurdistanê dikim ez kuştina jîna keça Kurd şermezar dikim ez ji bo serxwebûnê me serxwebûnê Kurdistanê me jin jiyan azadî jin jîna azadî Ez Gulbaharim ji bajarê Qamişlo ji Rojavayê Kurdistanê ez piştgiriya şoreşa Rojhilatê Kurdistan dikim ez bi tundî şermezar dikim kuştina jina hêja jina Kurd jîna Emînî û ez dibêjim tevlî hevalê xwe dibim jin jiyan azadî serxebûn jin jiyan azadî serxebûn Ez Cafrîna Rojavayê Kurdistanê me pêşgirtiya şoreşa Rojhilata Kurdistanê dikim û kuştina keça Kurd jîna Emînî şermezar dikim jin jiyan azadî serxebûn Ez jina Kurd ji Efrîna rengîn im ji Rojavayê Kurdistanê ez piştgiriya şoreşa Rojhilata Kurdistanê dikim kuştina keça Kurd jîna Emînî şermezar dikim bi kuştina neyaran dijminan Kurd xelas nabe Kurdê Kurdistanê bistînê wê Kurdistanê ava bike bijî Kurd bijî Kurdistan bimrê dijminê Kurda bimrin neyar bimrin kûle bijî Kurd û Kurdistan Roj baş ez Cafrîna rengîn im Rojavayê Kurdistanê me ez piştgiriya şoreşa Rojhilatê Kurdistanê dikim û kuştina keça Kurd jîna Emînî şermezar dikim jin jiyan azadî bijî serxebûna û azadiya jinan û bi taybet jinên Kurd Ez ji Efrînê ji Rojavayê Kurdistanê me ez piştgiriya şoreşa Rojhilata Kurdistanê dikim kuştina keça Kurd jîna Emînî şermezar dikim jin jiyan azadî Ez Rojîn Gedo me ji Qamişlo me ji Rojavayê Kurdistanê me piştgiriya şoreşa Rojhilatê Kurdistan dikim
و کشتنا کچا کرد جینا امینی شرمزار دکم جن جیان آزادی سرخوبون از جعفرینی ما زروجاوای کردستانی ما پشتگریه شورش رجهلات کردستانی دکم کشتنا کچی کرد جینا امینی شرمزار دکم جن و جیان و آزادی و سرخابون جبو جنی کردا دکم الشكريا طاهرم روش عوا بش باجاري تربيسيمي سبشكرتيا شورشا روشلات دكم و كشتنا كچا كرد جين اميني شرمزار دكم جن جيان آزادي سرخوبون جن جيان آزادي سرخوبون از جعفرین روش آوای کردستانی ما پشتگیریا شورشا روجهلات کردستانی دکم کشتنا کچا کرد جینا امینی شرمزار دکم جن جیان آزادی سرخبون روش باش از گلستان عرناسی مش قامش لوما روش آوای کردستانی ما ایرو از پشتگیریا شورشا روجهلات کردستانی دکم او کشتنا کچا هیجا جینا امینی شرمزار دکم هر وها از دبیجم جن جیان آزادی سرخوبون هر بجی کرد هر بجی کردستان از قامشلو که روجاوای کردستانی ما پشگرتیا شورشا روجهلاتی کردستان دکم و کشتنا کچا کرد جینا امینی شرمزار دکم جن جیان آزادی سرخوبون سلام وريس از کردستان علی جروش آوای کردستانی هریما دیرکی دلکی گرم و دل و جان پشگیریا سرهلدان و شورشا روجهلات کردستانی دکم هر وها بتندی کشتنا کچا کرد جینا امینی شرمزار دکم بهستم نتوی و دنگین کردستانی بان دکم جن جیان آزادی سرخوبون روش باش از جمردین جباکور کردستانی ما از پشگیریا سرهلدانا روجهلات کردستانی دکم هر وها از کشتنا کچا کرد جینا امینی بتندی شرمزار دکم و دبیجم جن جیان آزادی و سرخوبون بله اف ویدیوی که ما دناف دروجاده کاریبو برهف بکن جبو وی کمپانیا جبو پشگیریا راپرینا روجهلات کردستانی و شرمزار کرنا کمارا ایرانی برز نجاح هیو کردستان هر دبن ایریشه دیه هون وی خباتا خویا کما آزادی و گوتی کجنین سر بخواه هم به هفدور جبو خباتا که هف بش جبو کردستانی یا جبو چالاکین جبو کردستانی هون دکن هون بردوان بکن یا چوایی جبر که ایریش هر هیم کمپانی دسپیکی بله کمپانی گلک رخنجی دسپیکی بری از ورما برسبه گلک رخنج مرهاتن نخاسم ایرو کردستان روش آوای کردستانی گو ایرو اوجی دروشک خراب دیا گلک گوتن گو ما وجنی روش آوا نمونه وكبلكي الجني باشور وباكور هروها اوجي رخنا الوابو گو چما بفيرنگي ايرو ام خونا بينن جدا كردستان هر يكا داگركار هر يكا جبر ويكي ام خونا بينن دوري ايش ومرضا چه پارچه گو لكردستان بي جبر گو بيويستا ام بيجي بدنا خوياني ايرو روجهلات د روشك خراب ديا باشور باكور روج آبا ام حمو يك دل يك هلوس بر ويكي کمپانی دروش بون کمپانی مدا پیشیاخو گو دروش بن گو برنگکی ام هفگرتن و کوملی جنا بفيرنجي ام وكا بيان نامكي درخن ام بشين جهن برياري اي ناف دولتي وبراسي افتش ما اما ذكر وما داخو يعني ليه مديت او هيزا خرج جمجنا كرد او هيزا جو هش جو اف كامباني حتى ايرو جو بردوام به كامباني بلكي روجا هشتايا ايرو وام بينن هي بردوامه هي دارن ام قريبا تشتكي وكا غوتي غهرتنكي نتني بيان نامه نتني غوتن نتني ايرو دركتنا ملكولانا تشل اوروبا وتشل ولاجي ايرو جو ام بريارك درخن هروها
ئەم ببن ئالیکاری ببریارەکە ئەم نکارن چ بریارە دەرخم مخابن کورد گۆ ئەم کاری بن پشگێریە بە کەسایەتی نەخاسم ڕۆزە جانگۆ ئیرۆ لە کوردستانە ڕۆژ هلات ئیرۆ مەسەلا ئەنتەرنێت مەسەلا گۆ ئیرۆ میدیا گەلێکی درەوشەکە بە شارتیە و هەروەها حکوومەتە تمی حکوومەتەکە نەدیموقراتە وی تمی ولۆمینێ ڤێڕەنگی نەخاسم ویجا ئەڤڕەوشە خراپ گۆ ئیرۆ لێ هاتیە لێ باژارێ کوردی ئیرۆ لە کوردستانە ڕۆژهلاتە درەوشەکە گەلێکی نەخۆشی دەنە. بله نجا هنکو میکروفون لبامه یا جلباته سبیجی ازانم گلک میتینگ هنه جبو پشگیریا رپرنا روجلات کردستانی پشگیریا خوشکبرای منی روجلات کردستانی لهوردور اوروپا براستی چالاکیل دو چالاکیه دبی سبیجیل از دزانم که از ناو دبوم از دزانم که سبیجی میتینگ ایرو بلاو بو آفیشاوی جی بلاو بو میتینگ لستوکولم لناوند استوکولم لهم لگوردن هی ساعت 4 هفکاری هیزن کردستانی لسویدی و فدراسیون کردی کاملا کرد لسویدی آماده کاری وینه سبب میتینگ ساعت 6 لدار دکه و خوازم شده بپرسم چه هویت جوان میتینگ هنه پریس نجاح و گلو پشگیریک خورد که دوی بده پشگیریا ما یا کردین دیاسپورا که براستی لگور که هم دبینن که دلیمانی بریندار خوشتکه که براستی پشگیری هیه و براستی دل دشوت و کردرد کهون کلانا ایدی چه هویت هیه جویا تو چه دبیجی سروی؟ از گوتنا کسکی دبیجم گوجارکی کسکی ناف دولتی جهه بریاری از وی گوتنی از ایرو ددم و کردستانیه هیجا گاوات پرتوکا من نبی پرتوکا ما یا کردستانی نبی ایدی ام جبو چه هنه گاوا ام بیجن بیاننامه ته رولا خناده پشگیری ته رولا خناده هر وها اف سلوگان و هر وها پیشندانی گو ام دکن ته رولی ناده ایدی پروپاگاندا که خورد دناف کردا دته بلاکرین گو ایدی اف رحیها چود دکه و اف دوی امجن ام بی باره گران دینن سرملی خوا ام تمی تبلی رخنا تبلی گوتن هر وها پیشندان گلکی پیوسته نخاسم جو اوروپیا را نخاسم جرایا گشتیرا یا اوروپی و هر وها کسی جهه بریاری هیوی دارم اب پیشندانی گودبن چه تدبیجی صبا لسوید سرکفتن جوارت خوازم هر وها لچو ولاتی بی هیوی دارم نبتنی درکوین هیوی دارم بیان نامک یان داخوازن برنگکی فرمی بزمانی وا ولاتا بگه جهه قنصل خانه بگه جهه وا کسی گو یک پیشندانا لپیشیا دریوات که هیوی دارم ام نسکنن او رحی گرم تمی لجمع بی ایدی از بینم جمع گلکا ددمکی دا لی جنا از کارم رنگکی خورد بیجم روزا خان جنا ایدی او دنگشکان او پروپاگاندا گو خستن دناب مدى بإيدي نما مديت سيمينارك تشيد بو بري دمكي بلكي افتشتكي قالكي حساسة وبالكيشة سيمينارك تشيد بو دهكس ندهاتنا وي سيميناري جبرقو ويكاوي تشبكن إيرو هر يكجما أمنا معاشكي دبن هر وها أمنا جهكي جمرت لي رحكي نتوية دفيت تمي أم بدنا بيش تمي أم نسكنن أم حمد شنكارا ام حمي پنابرن از بحثا خودکم از پنابرم از دکاراتکم هر وها زاروکی مهنا از نک کسکا از رونشتی ما و بتنی از قهوه و چای بدخم لی تبلی ولو دکاری خدا اف کمپانی ما وکا ارککی وکا پشگیری که بواجنه هیجا اف جنه دوی کمپانیه نامک گلکی خورد شاندن نامک گلکی خورد گو پیشروج جنایا او جنا گو و آزادی که هر وها بنگها دولت هیوی دارم گو افرح جمع ایدی پوچ نبی
بله کلک سپاس برزنجا هیو جبو وانگوتنیتا ام برنامه خواب داویتینن ام جگلی خور بانگ بکن تایبت جی ین دیاسپورا ین لأوروبا میتینگ لدار دکوین میتینگا بشوپینن دلوبک بدلوبا دبقول جبیرانکن ام بشداری کمپانی ببن برنگی که هندکارن بشدار ببن هنکار به چه رنگی که هندکارن بوی رنگی بشدار ببن هر کس نکاره به هر رنگی بشدار ببلی تنی بشداری و جی گرینگ و حوجنا که سلوگانا باوجن تنی الوربن هون حوجنا که آلا راکن تنی الوربن هبونا و لوی میدان جی پیشگیریه که ام گلی خواه تنی نهیلن تایبت ام گلی خواه نیروجلات تنی نهیلن پارتیان سیاسی روجلات که به پرسیر رابونه سرپیا اموان بتنی نهیلن پیشگیریا وان بکن از فیا ود خوازم برز نجاح تجی گوت نداوی بجه ام برنامه خواه داوی بکن نقوتنك جبرقو إيرو هيزك هيا سرعردي إيرو هيا جانك هيا أف تمي وي أفرح جم أف كامبانياها خورتيك مظن داما بيش روجي أف كاري مي أف كاري ولو خورت وكما مستخنا قلت أف كاري نازك برنجكي نازكي وبرنجكي تبلي تبش غيري لجي آليك جمرة نبو ليه ما خواست قو أم دنجي خوا بقهنا رايا قشتي أم بردوامن وأمي تمي بشجيريا دوزا ملتي خبكن هروها سباسياتتكم بارتيه كردستان روجهلات جو بري دمككن أو يكيتيا بيروز جو إيرو خلاتاوي قلكي جهة شهنازية بو جو ريجيما إيراني خوشك داخو يعني جو إيرو قحراوي ده هردو بسكي جينادا دركتن سباسياتكم سپاسیا چارپل میدیاتکم هیوی دارم تمی او رحی کردایتیه رحی نتویه جمع تمی گشبی شباب منی خوش گلکی سپاس همجی سپاسیا تکنیکری خود کن سپاسیا تماشاوانی خود کن سپاسیا همو کردستانیا دکن جبو و پشگیریه و سرکفتنی جوار دخوازن قوت بجوار قوت بجمره از جی بیجم بجی کرد و بجی کردستان و ایوار باش کردستان